guys, this is Untouchable Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook, Untouchable Mama page. You can also see me on Untouchable Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Just my people, if you don't know working or see why you to even have mama why you una know me say I be person. If person do bad, I can't quarrel with the bad. If person they do good, I still praise him. But you are not surprised say I can't talk for this matter. Where at the Murphy, Orionba, Orionwu, with his wife, Emilio Degbe. Emilio Degbe ni Isoken ni jealousy gbofo ana gbe ikati eyo ni na we destiny awon ni eye ni gonu wa ogun gbe destiny olawun eye ni gonu wa e destiny bagbola won eye ni gonu je the Murphy where Isoken ogun gbe ikati eyo ni o se gbe no kun wa lakere ni ade ni ya mu ebo gbe yo e destiny magizeju wa e wa na vie na they take destiny wa we win yan wala da ago egui ido jogun ayo igbovo akobega ya America ona ya ku we America ma vie mari wo ika destiny wo yan be swene wa ga video na yan be teta video na o inesta wo ya ga mi weki ona ya ga wo kokko be no boy say oyai Owa no na ya feti gamini. Or two went away out of press for 8 years. O my don't have bokoko the Murphy. O mami mi papa no na same ba ni a community igwo bazuwa a community no runo deni o klemaga by one day. When mi o da ku we bo na no seti ya do kokko. Ona de 10,000 foul or Dona Ghana we your moya fe because a situation in Nigeria no reset it dokoko no reset it the freeze igbofuna la wa wa gbe nja gbe pe na gbon won na o wa we the Murphy won na sun wa ga video na me they take destiny Ebagua we mi dan we no wa we be there oni all of you or we can la dian yan da afio boy ko ni san they only we wa gwegu yi aron they America they akobegiri America wo ika destiny wo ika star wo una we ideni kasbe ni awe Emilio Degbe na wa riawo awe obewe no riawo na awe un dan no rewo happy birthday no pa o America talking veni eve yaku America we na kuberi America yakuna o America talku area star vi London area destiny vi wa di London area vi cool
igbovo si we krania ako bena waka bi aro bi bedero wana we no ya mu Sandra la dia we second wife of Sandra wa ike no mla dia second wife Sandra aga ko be wa ike no la dia we destiny mo ge la dia ni ma be ga gbo hian ma wa edimofi we Isoken ma be agbo hian ma wa de ti yan wa we mi ni wana da agun yan gboye mi ni yan wu anri an iyan ma we mi ro paniyan o viere veji go boy end money oge oya adokoko ona ga na bi jo mo ya fefefe ona ga ni jo mo ya fefefe o 8 years oya we na we ask of prep 8 years already deputy governor unu degeni okada ke igwadolopa ya si gbori aki ya se eni use amameke no otwena ga akoko ejeko omaga akoko ni one day omaga fish omaga ni ma ana wina ga ejeko when we ata omego te destiny omego se star but se star na fi boy ekpo ona se ti ya dokoko beki ona ya ga otwenu we na campaign nana nia we na campaign na election we na so worry deputy governor 8 years otwe we na we ask of prep omaseki digai amagoka janima gbe mi no we na no da America akoberi America na kimi no America ma na America ni akoberi ga America obi ariwa saga yakuwe lodon obi ariwa de ni gbovori lawe gbe bana de mo fi wi Isoken ma dey surprise gbe with their birthday ma dey surprise gi wa with their birthday ni wa na so wu de ti yan wa we mi niyan una do guya gui ide do no wa ide do no cause we no we mi dan agbe ye mi dari akorete ye mi dari but this case over ya gi go boy money oge no juruwe iwon no juruwe ya so ona ya kokigo ona ya dokoko ona ya aka ni wa ogun fi agbo edimofu asun wo edene wo wa ologo won lawa be Isoken gbe bi no logo won lawa gbe na ekwemu wa ejimeti wa we bo egiro eya so wane ejimeti wa we bo edimofi eya se wane wa factory on agime enene mi on agime o are ki da get wa ni it of the tech government we dey go nwe we zagada bu wo pe akun wa o wa we ni wo wa na ije ni pe lagbon do lagbon Dawe na ye dae. Oga Samenta. Ye dae. Toku. Ari patite. Ìwọ̀n kan sẹ̀dọ̀ bá ti ṣe wá gbèrè gbogbo ìwọ̀n kan sẹ̀dọ̀ ọ̀jẹ̀ náà. Pé ebá náà ọ̀rá tí bàbá bí ẹ rẹ́sọ̀rọ̀ náà ti Amẹ́ríkà North Canada ti Amẹ́ríkà ọ̀nà Amẹ́ríkà. Èèmọ̀ sọ̀rọ̀ Destiny as America ẹsẹ̀ ti sí Canada but ọ̀sẹ̀ Canada dọ́mọ ẹsẹ̀ ti sí America another continent ìwé níhìn another continent ìwé níhìn but ọ̀yẹ́ Canada ni. Oje Canada ni oje London oje Spain e abi kino mai la owe ya ni wa gbon ara we no we temi ni Destiny we na yari ewebo Destiny di ewebo si gba nebe month ara we na calculate Destiny di ewebo si gba 50 we month we year or ewebo si igba 50 we year je ni gbovo na lawe gbe na ni ha nu de ya demi ga ve ki erigbo gbovo a o se na gbona mama wa erugbe gbove bobizwa na do mu ebogbo usu ebo ne aleru ne do ma etie bo no ma usu ebo no tie nu gwa woda fugwe okpopu gwa na nu gwa ko nyo pa ko nyi ego se mwe iwe gwa mami no tamwa baba na ya se de video na gumena iyo se de gume be Destiny we teto we fi o kan club iteto we fi o kan Mama Bridge because we have here Mama Bridge and I call kege ni yade if when you go na baba do fi here Mama Bridge ne ima we Isoken lo gbo won ma ona ni je to gba chawo we Spain mana ni me ga ju kia bole iye o be finu giyan Isoken no ho wa be ne erugbe ogbodin odin ogba na yeye police mu e o ma se ti gbo wa mu no din iyoro do bo wa mu no din be le deko me pise wa we mi poje no ga ni manoru odovia ni re o ba ga ide ke no na ga we ni ado show e ama we musician o si wa kekan
ona setikpa ona ya dokoko na ga na bijo mo ya fefefe nerunia na ne wedero no na sene erunia kerunia ri na nesta wedero ni o ga sene but o ya ga we mi dan ya de do gwo yan iya ma we mi dan ni ya di mo fi igbovo agbo ere nu sun we di mo fi no bi Idahosa nu sun wu un dan we wo oriawo oligewo no ma je wo de unu patu we no re aso prep ni ye je pise ga ni ma wudun igbovo lawe gbe nu ya se zo ni ahian ita na we destiny awon ye ri go no ogun gbe destiny ona won ye ri go we ope ni ta we ni ta ri ta because un dan ye di mo fi un dan ije ni dan we yo yi mete wetin ya wa fi wo ha ri mama bridge because when you have here mama bridge e na ko gege ni ade no fi ri mama bridge me ma we mama bridge we gbofo lab ye Isoken gbe nu da ma we gift na we birthday wa sun gbofo gbelu wa awo joba jewo no ma no you bow 30 years ikida get 30 years wa gbo we government na e government we cook da fun iyan mi wa mo eku emu wa yo ni boda afu pe ge no we se no wa bisa wa gbo wa sunwu Jenny Penny. Ari pasite. Ewu se bere. O we ka we destiny bero lo na. E bero no wa je Nigeria every second so na rena. Wa gunya. Wa we di mo fi wa we mo di mo fi. Igbofo la yan agbe. E je Nigeria to 200 eju wa yari ba yan. E je Nigeria 150 gi wa yari ba yan. Wa win na bo biso win wa ya win na o win wa yi ja o ji ge re ige re gbelu wa we o gbelu wa wuta bo ye kaja ko benari America wo ka stavo nu no wa bege o ya ga koko na bi yo mo ya fe o ma we mi dan ni han egbe na me gogo yi be wo egbe na me gogo yi o ga agwo we se no wi ogwe una feri yo bono yo gbe me gogo ye me bote me gbe antien aro pa ga fe bewo usayeje e na ka meti e via be via wo e la webo ki e kini e via wo we e gbe ti e gwi ano via de we ne no ya so avi e ma no fia la webo last month na e ko ye ni me wa me yi gbe ti e gwan opa no na yi ge dolo koko ona aga na bi yo mo be ke mi ni me gogo yi no love your labor as you love yourself always no one obiere we no we be gbe ona we mi le boge igbofo lawa re di mo fi gbe Isoken igbofo lawa re di mo fi gbe igbofo ara gbelu wa wuta ala hu ije ni ka dawe we o ro pe message gun na ni ka dawe we ni ka dawe o ro pe message gun na ni ka dawe we ni Hello mommy, real life video they are finishing ya gwa lejo yoruwe ike giavio ivege ni eno na ka we iku no dafiya ya we dafiya igbe ya gipa gbe ni abuyan ade iyan ya lori yo te igi ya vio yin oruwe fun won ma ri me actually admin me America no said ego me ya finishing ya ti we mommy newo nene video wo nene video ipa we ri ho ije ni Wow, I di mo fi iwe do ro duwe wa arrest ni an omo wa re do gbegbe adia o fi abe mi si are ni ada ku we wobo emi dan me wo a
Awaru okpa so saya ye. E to we mi dana. Oje me take of ye awawo hare Mama Bridge. Cause on nyama me bu nya ga awawo ke ye Mama Bridge. E me na ko ke we ke ni age di am je boye bonisa. Me we e next time ya ga be ki. O si gbo fu duwa gbe na. Wa da so ni e gina ko be. Wa be si ezo ni e wa ko be ni a. That God do oge here. That God do oge here. Akobe ku here. Oga at yega e just ni ga re lodon akobere Germany. E just ni esa ga re lodon akobere Canada. What is your na rena edimofi? Owewe no ga mi se. Owewe no ga mi se. Ekwe mugwe. Otuwe no re as of prep. No re as of prep. 8 years of gbe as of prep. The arrow pa no deni ke igwado lokpa. Imagine no de woman ya o. Ya so kada, ya su tese, ya su wen. Ya se beta. Unu gba tuwe mwewa e ya ga ni mano rudu ni de agwa be yuwa di mo fi wa sun igbovo egbo e. Benu de ye kina for 30 years we ki da get in the government kukowe we boy we me 30 years ego mi ke kuku e o ma mi service o pari la janwo ami footballeta ma mi set de igo nu fie o tie du mezedo be traffico igo nu ga mi ai abo mego no ga vigesi abo mego no de Nigeria ga vigesi la wobo iya ba iya igo nu ene de owie gbo no ro no ma mi go de no ga avio police station 600 pass o tie du mezedo de nu ona me mu go bai we on me keta we do vebo do ri no o ma se ti do vebo u te wonu ke workshop you with destiny na do ti e boyo e destiny we awun e ri go nu e ona we e ri go ne sta ogun gbe iti ene even iti ene ri o ke aje because un down ije mete to fi o kan ri Mama Bridge ite to fi o kan ri Mama Bridge because of that wetin e fi ri Mama Bridge e me na we call igbo no fi ri Mama Bridge ma wo to so boyo imegbe evinesta ya ga be ki evinesta ya ga be ki o si gbo foju wa gbe na no teri ne ni go gwa wa ya ri bai wa yo bo wa gume ga video na no go vera wa gume ga video na no go vera e papa na se de gume iyo se de gume metewe to fi ri Mama Bridge ije to fi awo ka be duo di are Mama Bridge me ma egwe edimo fi owe o we wu ya me na iya be do gun abania ona be do gun abana gbagbo be o magbo agun e destiny ame la jamba gbagbo magbo agun gbagbo to ogbofo nu wa na sun wu edimo fi Isoken emi lo degbe e ma mo no gwa yoko wa era wonu gwa ya nwi na wonu gwa ya yigereri e bobiso awuni gba ya nguna gwari ya oji gereri igo no ya do kokoro ya gana o si gbo fuju egbo na gbo mi ni kan ya ga mi se e man of your life webo de e destiny wa ya e se ti to yo ya o wa ya but ona we mi dan we ni time ya di do gwegun yin ma we mi dan ni han esa ma we mi dan lo ya ga mi le ki e gbo fun la we gbe gbofuna lawe gbe gege po ibaya owi asawo ni je do gba asawo we we have the back o iga amuli je party je ni mu party je e party ni je si ayewa me Isoken to tuge bobiso amu ege na gbe aga na ko ba jo wa gbe aga no ko ba je Nigeria e wa be agbe aga bari o wa do magi gu Isoken ona wa buge bobiso amu igo ni amu na transport o mu le pa la je webo bi avede pa ko me na aye ki agba yin oga yin yan ni yen bi eme je ti ye age bi eme step father Isoken aga ti me na step father Isoken aga ti me no o ana ni sapana awon re yo run ni je gbe pẹ̀lú wa dan yo Happy birthday. Beni ya wa we fese na benu sa abari e fe ni ase na iyan le lo wa we contention esa le lo wa we bone of contention le lo wa we bone of contention destiny le lo wa we bone of contention
we no face na or vivre all of a comfortable life ni no mo video mo ya gwa lo ni a comfortable life ni mi bi agwa lo na vivre na we have ari lodon ni e be vivre o vi ari lodon comfortable life ni is over perfect year over year if you go government ni agwe government e di mo fi gwe abo sa se yan gwe government e government o si ze bobo ma so te kokomo o ma se ti we o zuwa le gbeja di mo fi zuwa le gbeja o zuwa wo gbe o zuwa wo ta Isoken be zuwa le we igbofo lawa gbe igbofo no ma jo ko bi ejo wa ije ni pe imedan yo se imeyan se ni yobo kiyo ni ari ko Ọba Samẹ́ríkà tókù àrí pàtìtẹ̀ ni ko mu ya ki o mena Ebagua ni ko mu ya ki o mena ya ki o mena ni o se je ni ki o mena ni o se ọ̀nà Samẹ́ríkà àrí pàtìtẹ̀ ìwé ọ̀rọ̀ jẹ́ ní hìí ẹ̀yú ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ bọ́yé nìkan ẹ̀rẹ́ bí ẹ̀mọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn rẹ̀ lọ́sítàtẹ̀ yẹn lè lẹ́wọ́ wá ìgbọ̀fọ̀ ìgbò ẹ̀ fi máa rí lọ́sítàtẹ̀ yẹn lè lẹ́wọ́ bó wẹ́ á sónìyàn adéwé àmì gbọ́fọ̀ gẹ̀ wé ẹ̀wọ́ ìgbà yẹkẹ́ èmi nà bí ẹ̀rẹ̀ ewu ni mẹ̀mọ̀wé yìí ni mẹ̀gbọ́ ẹ̀gbú yìí. But it will not pay traditional marriage, no way marriage now. We hear do. I make boy we do. I make we agree. Any other thing, it might go agree. Me take wait of here mama bridge, no we have here, or we have here mama bridge. Me say ti go. Me take wait doni no ni lati ha. Me ye Isoken no wana. Ni me ga ye kian we ye akpiko. We have the back over. Ogwi agwa. Dana. Wow, na be a gadan, mother like daughter. Mwedi mofidi ya mwedi ya ugwe, mwedi ya wota. Aleruna izo bomo ko dan. Oku ni je peye, ineda peyo mori. Bagi ya u. Oku neda kufu awe yan ri bio. Oku ya so iyan zuwo gbe wagbon. Ikpe asuzu wa gbe wagbon ven me na kan yoko omo ni je ne da bi je pe yo mori o ne da pe yo mori iwo ni oku ni me adori e di mo fu zuwa e di mo fu kongbe wo pe a o wa e gu akun bububu ame bububu odo bibibi ame yeye e wa be Isoken kin o wa deri ye kedego to dego we ma be agbogwa ni 30 years away government a government of Mwanuwa we had a yek buwe kie umabel one extra bob ederoni if no your boy uno ruwe no ya si nwa or ya bo wani ederoni away government we jenania egani we na seti we bo wa ederona igo nu ga afio we to otedu mezedo edo no ro no ga we du ma traffico no na mo 600 bag of cement no na jigo nu e o ya bo wa nu ya gie woro powo ize ya mu na no nu we kin ene okun ene igbo fona na we gbe wa we jono sa give ki orphanage una ya ki orphanage you teachers house e wa ni dekori ya we guest house na be na gwana e dekori ya we guest house because I go we ma mu ama mi yo pa nu de boye di mo fi no ma ami yo pa u bo wa na mu hin we bo wa no re opo we ize ya mu we kan u we mu wa ni hin because he get no ya boy kan wa kan je sini ni an wo kan wa kan sta ona ya ga ni o wo kan wa wo o viere ya ga ni o ya ga koko o ga ize for the next privilege of your na for the next privilege o ma u ba wa buyan pari ge yi o ma u ba wa onu agbon tayo tare e ma ta no onu agbon na itopa do ma be u ba na wa yan pari ge yi no te di giwa o ma ri 200 de giwa wa ya ri bai o ma ri la wa ogun ba kin ogun ba ogun ba kin o ri se gbe no ikuwe na ije ni pe ihe o me ne ba ni de gbe dan bi o nota
Ẹlẹ́rìí bọ̀ ọ̀gá kì í ti sẹ́. Happy birthday. Ẹlẹ́rìí bọ̀ ọ̀gá ni mi máa sẹ́ ẹ́. Lọ́pọ̀ àpá rẹ̀. Ọ̀sẹ̀ Amẹ́ríkà tọ̀kù. Wọ́n bẹ oníyà ẹgbẹ́ aṣáwó àbíọ̀mọ́ ọ̀bíọ̀mọ́ dán. Àṣẹ àbíọ̀mọ́ àṣẹnọ́mọ́ ẹni gbèbí ni yé ẹ̀dìmọ́fìgì ọ̀bíọ̀mọ́ ọmọ òwìẹ́rì ọmọ èrì àgọ̀ẹ̀sẹ̀gọ̀ẹ̀sẹ̀. Iye ẹ̀dìmọ́fì ọmọ ẹ̀dìmọ́fì rìà ní ẹ̀dìmọ́fì náà tó kàn dé wọ àwẹ̀ yẹn náà. Lọ́nà zu àwẹ̀ wébo náà 30 years ìwò wé gọ́ọ̀mẹ̀tì gọ́ọ̀mẹ̀tì ọ̀kọ̀ kẹ́ ẹ̀dìmọ́fì ọmọ ẹ̀wìn náà náà wébo ọ̀nì ọ̀dà west agua. Wà á wù àwògbé ẹ̀mí ni wò wà náà wò àwòtà sàpànà ọ̀hún ara yọ̀ ọ̀hún. Akọ̀bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Amẹ́ríkà akọ̀bẹ̀ ara Amẹ́ríkà ẹ̀sàrè London. Akọ̀bẹ̀ àríọ̀gbà ẹ̀sàwì àrí Canada àbúgbò mami ẹ̀sàwì Canada bẹ̀dẹ̀rọ̀ ni ọmọdé bẹ̀dẹ̀rọ̀ ni dádọ́gọ́kùn igọ́gẹ́ ìyẹn gbọ́fẹ̀gbẹ̀ dẹni gbọ́fẹ̀ náà làwà gbé ẹ́ mẹtẹ́tọ̀ wẹ̀mí dẹ́sí ní fi ọ̀hún àrí Bahama Bridge ìjẹ́tọ̀ bẹ kùn yàrá Bahama Bridge mẹ́wọ́n má kùn yàrá Bahama Bridge wẹ́ Isoken níjẹ́ má kókò níjẹ́ lẹ́sẹ̀ wọ́wọ́ dọ̀ níjẹ́ lẹ́fọ̀ àwòwọ́ dọ̀ ọgbọ́gbọ́ yìí lẹ́ ìyẹn mú igọ́ ní bọ̀bísùwà igọ́ ní transport ẹ̀dọ́sà gọ́dún ẹ̀dọ́sà náà mú igọ́ ní bọ̀bísùwà ọgbẹ́ mú igọ́ àríọ̀wà ẹ̀jẹ̀ àgbòmùrè ẹ̀sẹ̀ yìí sọ̀kẹ́ àgbéyàgàwá kẹ̀wé borè ẹ̀gẹ́ ni àgbéyàgàwá kẹ̀wé borè yìí sọ̀kẹ́ wà bàbẹ̀ bọ̀bísùwà ọ̀nà wà dúgọ́mù ọ̀lẹ́ ọdún pàṣáwò ẹ̀ wọ́bò ọ̀tẹ́ wà gbọ̀n kí a máa bọ̀bísùwà yẹn ìṣẹ̀wé bo ni ẹ̀yìn náà jà hàn bọ̀bísùwà transport ọ̀nà tẹ̀tẹ̀ gbẹ́jà ọ̀nà tẹ̀wé yìnyín arí ogun ọ̀nà yà á lẹ́gà wé bọ̀bísùwà wé wà á já gbẹ̀wẹ̀ náà agbẹ̀wẹ̀ náà dúró mẹ́mu náà eré bọ̀bísùwà yìí tàmà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà gbọ́n náà ọ̀ àṣọ permission a kenana department abe conductor no win as a 10 o'clock wo ta iya ri yi Isoken ari ya ewe wa bi me ga ya ewe wa we bo ina agbeke ya avien wa o wa wa gbon eje bede we we na gbovo na igbovo la we gbe wo la we gbe wo ta ni dami o ma dami o se Ọ̀gá wẹ̀lá lè dáyé. Ọ̀gá Amẹ́ríkà lè dáyé. Tọ́kù. Ìbáyé dáyé. Àrí pàtí tẹ̀lé. Ìmọ̀ràn kásẹ̀ tó náà. Ṣé o bá gbẹ̀rẹ̀? Ìmọ̀ràn kásẹ̀ tó ọ̀jẹ̀ náà. Ṣé ẹ máa náà ọ̀nà tí màá bá gíye? Ìrẹsọ̀rọ̀ náà ti Amẹ́ríkà, North Canada ti Amẹ́ríkà. Ọ̀nà Amẹ́ríkà kù ẹ́. Àrí pàtí tẹ̀lé. Ẹ̀yìn ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ bọ̀yẹ̀ nìkan. Ẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀ máa rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ wọn yóò kẹ́kẹ́ yẹn lè lẹ́wọ́. Náà ṣe yọ bọ́ọ̀lù wá bọ́ọ̀lù bí yàrá. Òmù ẹ̀. Èkì tì ní sábà bọ̀ wá nìyẹn. Ọ̀yà bí wọ́n rẹ̀ ní wọ́n kà é. Wọ́n á ká bọ́ọ̀lù kọ́ bẹ́ẹ̀ yàrá yẹn. Yóò bá yẹn wébò. Ẹ̀rí ọmọ lè lè gbé. ìyọ̀ pàdé ẹ̀ wọ́n kó gbégbé ọ̀dọ̀ adúẹ̀kì ọ̀rẹ́ ejesi ni aga je wo bo fi ma le gbere ọdún yẹn adúẹ̀kì estapa ejesi ni ká amúre awárò ọ̀pá gàfẹ̀rẹ̀ gbẹ́ ìgbọ̀fàyè estapa ejesi ni ká amúre awárò ọ̀pá gàfẹ̀rẹ̀ gbẹ́ ìgbọ̀fùrọ̀ wàá kàwé platform wáwẹ́ ní àwẹ̀ àfihàn wa le gbere wá kàwé táà iye bi sùn àfihàn wa le gbere náà owó tí yẹn fi wọn rí dá skata lé lúwẹ̀ ẹ̀wẹ̀bò mabo nu agbon na itopa e ma no ye lelu wa kiyan no ye siko wa iyan ma yon wa iyan ga on wa iyan gbogbo yu lenu wa e mata meta magbon o wa awe mi dedo gwegu mi dana o wa awe mi si do tian de sana ya ga koko minister ga koko ni denezeko na ga ize o wa me si yowo edo e denezeko as of prep o ya we 8 years 8 years or igbe as of prep o ma tek bi se no ma efefe transformer na gi wuna o ya avio to wi go bazuwa aga avio to wi go bazuwa transformer na gi wuna after 1 month iya wo we iya be vi opa fefe transformer o ya deceive ma wi go bazuwa e bulldozer o mo ari go bazuwa we dero u polo ya mu e bulldozer la be go ro e dero me mu e de ko we criminal no ege wit ega me na me ya ro ya budoza okpo na me bi ke na budoza okpo me ya nware wo edo ni we go ega me ame aga ro na we o fie for one na wa takpara pa lojoji ama wo ro aparian
money oge no do kwa we webo no be kwa me Nigeria ona ya adole koko emi me sesu igi la we native e we native no de igo na ya him me go beki emi ya kyanganga ama wo no seti do koko 10,000 wo popa ona de 10,000 fao ona de 10,000 fao ona ga eni ma ngoma ya wa mi no ga mi se no na seti like Canada nyema we kam gwe nyema ku yin we Canada yema ku yin we Canada ke yin na ku igo e London we Nigeria yin na ku igo ni ya dele mi ni ya ga ni wa yin na London we e Nigeria yin na ku igo ni ya dele koko ni e gai igbovu ogbu e wa o wo Isoken we no wo wa na oni lo wa ni o so ni o ma ke wa le we àwọn si le fi so ma Eviedo omanuwa wa vote no tie na kina we we arrest ma no we vie mi share da ku we bo we viare ya we pari wa e wa kaka no vi ade we bo nia ivie okpa vi ade we bo no ma we regbe ni ha o ivie okpa vi ade we bo no ma we regbe ale ru no we wa yusi no we wa lagoda o me respect mana ina lerun ina wini vi me go dawo oku no bi me na fuck me up egbe mi yen Nigeria na vi go dawo ogbo vi ma do scatter ya lele we bo igbovu ogbeluwa igbovu ki agbeluwa o ki agbeluwa we di mo fi eku emu gba 30 years in Europe gba ye government ye koku gba eku emu gba Isoken e di mo fi eku emu gba metegwe ivie do no go me wa go make video na wa go make wa get go vera wa appear like your team wa appear love your team e destin wa e come and we have your work ye mama bridge or we have ye mama bridge mete mama bridge of yare me wa be picture destiny wa itewe obvious mama bridge in any land me ye emilo degbe na no re Germany ya wo yan ba oda fun igbofo la ya gbe west ya ga kokko beki evi ni me gogo yi na wa be owi ogwe di e ba no owi ogwe lo owi ogwe meki na go di o ra no owi ogwe lo owi ogwe meki na to bad mo evi ni me gogo yi no always be your brother's keeper be your sister keeper esa me be brother's keeper na we be sister keeper na wa go degi we ro o pa agbelu wa ma so eni yin e ma so eni esa ye o go ga gbo e di mo fi o go sun we de na we ro wa o ri o pa ri ewo Isoken no wa na ga we gi ba e fi area we no gin we ni we degi e di mo fi abo se ni ti ame e o we do yan na ye ki abolo apiko ben me ga boli ju apiko be we bo wa o wa gbon e gua je ni dawe e mi no tafo ni dawe e mi no tafo wa go me ga video na why we are this one that is position. No, see we go come abroad. When we bring person as escort, bring person as say this person dey play follow me. Come I come with them. But no claim no distribute them area, no collect. And for the party we will sell it. And they are sell. Ebony amu gboda fun o ki agboda fun we. Oboni amu gboda fun orin oba toga sun we de ne worowa orin oba toga sun we de ne rowa e wa gwarun wa fi obagbe na igbe kun wa e mo no yisiko wa no yin yisiko wa ya ma wetu gwagwale won wa fi obagbe wa ya fun me group orin oba e mo ga iwo ya log wa le bi o wa oke mo na ba gbogbogodo ma se gbe ai boy kan wa ka stanian esta ma we mi dani ya de ti ya wa we mi dani ya gbe ni ya we de ro ni gbona wa la de wa la do gwo orin ya ide ba wa gwo orin ya ta po mo ye mi danri apo mo ye mi danri me o gbe to fi are mama bridge me te to fi are mama bridge me ma gwo ma fi are mama bridge we ba next ya ga be ki o si gbo foju egbe edi mo fi wo kan Isoken igbofo ala gbeluwa ogbe no na gbeluwa wa fa wa go make a video na ide ni je gbe pe ni wa ta mi o ide ni je gbe pe ni mi ge wo Madam yo madam yo go aga ni ma
se no pa ne o America talking pa awuga wona you die o ga America you die talking the buy you die ari patite e mo ka se do ba ti o ba de ne mo ka se do je na e ma na ona ti ma ba gi e graso na ti America no Canada ti America ona America ku ari patite Ẹ̀jú ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ bọ̀yẹ̀ nìkan. Ẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀ máa rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ wà nínú ọ̀sẹ̀tẹ̀ yẹn lè lè wọ́pọ̀. Ní wọ́n ṣe yọ bọ́ọ̀lù wá bọ́ọ̀lù ní ayá. Ọmọ ẹ̀ èjì tí o sọ̀rọ̀ tó wà nìyẹn. Ọ̀yà tó wọ́n lé ní máìkà rẹ̀. Wọ́n á ká bọ́ọ̀lù kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn náà yẹn. Ní ọgbà yẹn wẹ́bò. Ẹ̀yẹ́ wọn lè lè gbé. Ẹ̀wọ̀n ni yọ̀wọ́n lè lè gbé. Ní ọgbà wọn kẹ́ wọn lè wẹ́bò. Àwọn Iviedu agagboto anagba koto veyi agamidu yi gwama ego to pe na me di mo fi o meme no gwama ego meme no ti anvikun na every month owo ni government koko 30 years okere we bring government okoke eyo bo wo gbe eyo bo wo ta igere gwalo no yi okodo gwalo kian there side dokpa yi extra destiny Ebagua ona ya aga akoko we ki owe be your brother's keeper owo aminu wa megbede iba ene eri oruwe be no nwa megu ye na no yi megogo na me ave ibe we no so na egeni na me iwa e be ya we cinema beni meji wejene na ema so do no mego wejene na o ma hia jigo megbe owe ni the account number in Nigeria if the account number one ne we so person if money yet let me know take ija no ma eri yawe amago kwopa no ewo o me fi Nigeria ni already a government of Yeba no what that phone why any every Wednesday why have Yeba e other phone we so to ba no Yeba view adewa e manebe keni na view ni Aro okpana la jangu Samarita esta destiny Ebagua. Ona ado koko 10,000 pieces. Ona ade 10,000 pieces. Calculate 10,000 bokoko pabe ni migi ganse. Ona gae ni ikweki ni yabe ya sonye me gbeyan. Wewe mi danwa. Wewe no ga ese ti di Canada. Extra back we go get Canada, Europe we Nigeria na we go get no ya dollar koko. Or two when no do get government moving na Guanania. E deco 8 years or ya we na we have of prep. Ke igwa dollar ya se utesi ya so enikoga. Ama make no 20 guys there. Or ekpe beans ni ma ama mi o dedemede. Why do beg all guys name we no do government muse amamie o dero na ego ro oya amobuduza lupo ego ro oya amobuduza lupo wetin e do lupo yi odo ya come flag him on Facebook ave transformer no condemn ne no ya have your DCV go ba so wani we me beg nu da ma ni egun akere ni ade why do umu me o why do umu me e di mo fini no wi oba no wi ewo eri ekpese ba vanania eri wa kpese ina pe una de gbe ladia do west side dokpa igun idenu e ya yagbon kan we nu wo wa gbon nu sun wa gbon dan wa o wa be no wa na igbofo igbu ewu ta wa arrest of your mala go wa arrest illegal ma afiyan la webo abi to fiyan leze he apply for visa on apply visa yana di ne abi e mani iya me passport yan iya ga o na gwalo ana gwali ya keni ari ya na tape eguni ari ya na tape passport ya computer bi avio la dia iye amavie kure ni ado gbegbe agia oba mo kure
aje okpokpagele teme France Venedia oweni tie yewe munani amune otie nokwu imagele yere atie ya atie woze peban wa sun wedi mo fu wa o wa binu wo ana sakpana o mwere du ohun igbovo igbo 30 years with government mama bobo ya gbebo free money uma se dia we black job igba inu ya kokigo uja ojigere nu adaro with Facebook ojedu mejedo o mo 600 bus inwe ona mu go buy nu e ri human traffic o una ya bo wa no ropo we ye za oze yamu no one we mu yin no one we mu yin na ya do wa be agbera fosun e na yika we mo wa wani e get us nu ya ugbe odono sage fu orphanage home dono sage ki orphanage home kolisimuja ki orphanage home ajepako o ki ajepo o ki orphanage home una be ya ki ukie na mame bobo ya gbebo orphanage home we ki na charity home we ki with teachers ki gbo e wa ni Dennis na we get us na ya wa shawo e wa ni Dennis na wa shawo na gwana a blast nu wa da de we ra bi do ya fi bi e dogo mama blast it today mama mi a blast it today o no wa yo boy cool no si one no la keo international band ona do ladi ona zio igboba zio ona wi yan ari e ba ni e mani e be zeyese sabano gian bi aze even ye ona ari eki ona amu 10,000 chicken e gai na ya ti abi pozo ona ya mu 10,000 wo popa ona ya ga ni kweki e gbovuna la we gbe na una we man of you la we bo arrest ya mu e gbovu egbu wa o wa binu wa na o gyan ba gyan wo ibi e do no go wa kan azepe